Sada imamo našu izdržljivu XT plančanicu. Kao što možete vidjeti, dolaze ili s krunastom svrdlom pričvršćenom na kraj, ili bez krunastog svrdla na kraju. Ovi lanci debljeg profila uglavnom se koriste na debljim osovinama, dakle na osovinama od 10 ili 12 mm, što je pola inča ili 3/8 inča, i takve osovine su bolje za pogon ovako izdržljive lančanice. Ovdje možete vidjeti da je ovaj vrh od wolfram karbida stokljen s reznim rubom i stvarno je oštar, pa trebali biste biti oprezni s tim. Preporučujemo da ga koristite u cijevima od lijevanog željeza ili glina za lagano uklanjanje kamenca i svakako za uklanjanje začepljenja. To je sigurno. Sami lanci su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Pričvršćeni su na osovinu pomoću vijaka za stezanje, tako da imaju čvrst zahvat. Ako koristite laganu osovinu, koja je 8 mm ili 6 mm, što bi bilo osovina od 5/6 ili četvrt inča, radije koristite lagane lance jer nema dovoljno snage za pogon teških lanaca kako bi se uklonile blokade. Hvala na pitanju. Ćao.